Kwaku complace. How nice are so oh. Yeah. And not to say floods everywhere. Flood no to there e bonu nsia ye the stories ni nyina beba. Flood is saying that. Mbacho o mama yi wana da my way to me time mama mo. Mami misa we dey me bisa question nipo betimi answer. Okay. Kwame. Yeah. Jerry. Yeah. And the Siano. Room 360. Room 360. Munim sadia na room 360 dia na koso. How dey open the age hour. Kwame. Say you know na free obane there. Two things that say be pro be. What sound no dia? Say the net here no. No be there na koso. Doing the do. Do the do. Wait till that support them number 3 points. Question there. Your question you learn one of the person. Baby I dey find o metwani nyina. Ene to anwu yesu ni bi ma papa so no rapper. Oh, so Kwame na rapper. Rapper. Sa Before December me go so you want. Anye yi ho. Oh, are anye yi say. Oh, me bisa. Na what if you do after na be release first at 45 when I be release. And you say album bo single. Manyisi jeji ana. Oh, them songs are Osi Mwache. I thought papa person okay. So the first Catch Kwame apia my friend no. Now you obra wa born num tom. Na me friend me be really 24 25 years ni. Yes am na go to finish you man aka say. Okay, we dem aya catch am na say. Me ka say catching. O what just contract. Ukra makra na nya one hit to ground the before. E be stick by am. Okay, na muntu anwum we. Zamu se mo lem. Okay. To anwum we so. Me pese mi jai mapel. That's so me to me yai. But my mom for just say I know near. I prison here. Where Ghana for me so. where you want? Between ya hono. And yes sir. Fast. I know you fast. Ayanum. Anya masam na mo. Enya yasam ne ka. Ayanum ne to aso. But I said to abeyi so. Because me na me say o mo say won lem, na me dey me question anka. Me hwa ti me kai o say manosa ko bom pe. Ko be ko aggressive you about tabo so this ekuma. To abeyi so. Okay. Ene sesi ano amesesa no. Monto awe so. Shabida bide. Da. Badi akabako pine za na so so me metum I said papa say kinum no no sa hono kra hia che na ho na to sa anwum no ayi Helena Rebels mo 10 points no I anyum tuni anya na so anyum tuni me rap rapper there's a carpenter any gisem kese nice on pa Barisa de wada obofie Barisa de sense you talk about 5 pa de musician bia won na dia na me dey ore no studio wa musician ne so to na won na ya na be say so fa but you musicians Barisa omo studio omo tonyom bebre ya omo e bi ye adwuma pa ba still I am fa ye di nkuni Togo sisters. And it's Togo sisters. I the same. I be under 17. I go visit Togo sisters. They say under 17 pa me run free me that. Why? The confess about na me say ne ye sha no mo de sa anwum na him GTV for the first GTV fo ya na ba mi ahwe boy. Ti sha ba kwa no mo de ahim. Ti sha ba. Afi de ye sha ye no ano akwa kwa one sign off. That's omo bad advert. Obani dia no hu a adena mfa you know Helena Rebels no nya sa friend ro adien Shabida bide anya Helena Rebels get him friends yes get him friends omusuasu say oh David omusua no kra nyo omo say fa me points ma me anya Jerry somje anya ma di points no na bi na see shoot teacher na kasa pa me tell o the teacher for sa o class na o cha there me kai tama na me cha there na me wo secondary school minka school no because me grass class so kola yi bisa me questions after me teacher ma ba hofro me cha there me bisa questions na me answer kola be bisa me say na me cha English say what is the English name for here hey na me jina ho na me catch him say na kwa me no e den na brofo e
abrofo ni ehwa abrofo mu nya ehwa abrofo bi ko bi fie ko di za o o mu tai ko o nya ehwa o tai ko ai no dey invite o ehwa ye invite o mu kwati invite o mu kwati obi wa sa na apartment obi otimi wo so o chare ya mati say ehwa ni say on frame me ya frame me wo fie no ma ba mani tu asem no aduane me nko sa ko say bebe mu frame me jacket ni wo be bi adi ako to say asa ehwa tente kwasa tente ehwa parasite me no mo chance yan kasa me de ko ehwa parasite wo chance yo anyuma ma fa so chance what one chance na so fa fie enya chance ya kita atre show bag madam for akode da bi ande school na man for esa obi ona wana spoon bottom odu nche na wudi so kinsa o yi na tre alo ba ni se mo aso to no boa madam ba ka fe kwa me bi na me kone so na aduane ye ready o se me nya ni di e se ma me ka so kwa me for aduane o se ma me nya ni di e o mo around o ma ay ya rampa tema ya nyina at one house na aduane ba na we di ne dia ba ni nyina di edunu so se ma twa me no di ani bom na obo so timi bi si fie mo a no ati bi no ne ma mi di dia na do sa kotu adi di bom abani asemu asi na asemu besi enye nwanwa se asemu besi asemu asi asemu besi na enye nwanwa se asemu besi twi no ti ase onipa be di ntro asa but asemu be ba na ye ntro da bia me kan se na bisa be mpese me bua ma e mu ma me twi na me kan ro panu tie me si asemu asi na asemu besi na enye nwanwa se asemu besi e che 3 instances yeah what you say it means that something has happened. Yes. And something has happened. Not and then something is going to happen. It says something is going to happen. So we are no say something will happen. On that, something will happen again. So I say dear bia the besi betimian and so ma bivun so say some of the kabi ma hu asem nti la me che say me ya asem no investigation na obani Pochettino Ncha papa be no ja ani ma mi photo ina da so da o ni ma mi wuye nyina ne ncha ate da me ne chat so se ni la ma ne chat ya ani na wasa so e se vision ma mi wuye o chat o mfi no ko ma me ayi invitation ne da o obani yes akra so fo coach a on wa tu ni din se Pochettino trouser eson on dey make odum and I know what Hannah Becker chose o makwa kofa to be if Portugal was so technical director se si America say yes ni say enya to dwa say papa na ba obaye no oba be head coach not a technical director e dey ama haso I thought get free hifa kwaku ka sika ko no o le je o free kwato technical director sam dey mo nkoka bi na mo na mo yes to so sa do bi abaye mo ye na mo sika kwa technical director o se menye you ain't house me nko na mfa so de we kra de enyense obi so onye o je be dem pesa mo ye no opani we mu de enyense obi so onye o technical director I dey about papers mo no kra say story da nani mu a boss kakaka pinto technical director yes so a head coach etie no na opani so ha wo de boys ye training den Pochettino nse Pochettino na mu panyin na mu ya pam no na ho aboje Pochettino kro mu ni ono kra na o me ne kan se onua fere ni owo de ejebe ya broni de odi wani mu anya hwe etu onkonko ya na assistant ama omni Pochettino akasa ma wate ase se obeya assistant no ya sister broni ni se ompe no oh yes kwaku we na ya tese eti asemu besi no second one no na asemu betimi asesi ne se se broni no ose so omo ansesa ne assistant coach na ma na adwuma gro nya obeja ho akọ isi America say house folk empanifo eye meeting aden wasana Pochettino no wasana David unim nipa bibini de esi bring by omo toto koko ni ti ko man no baba ga chense akwa we wan no wanyi na mfiri wa oba me ayi wadi boys yi dodo na ono na so mba oba wo wase ya ma omo bokafu ya ma ya kwa kudi okani nya no ya atesem o oh Matia Fotra me kan sa journalism your friend grapevine information but we no atesem o no oh o de so ye
asemi ameka nyina beba ya wo kan wa hana da bia woni abrebra woni a wo kan ba yi se training se me ana tro na dia asem na kan da bi na wo de se training bia tro asema wo kan se training bia tro ni pa na me friend dia asem no ka tro training bia tro na me kan coach your source that's yancha onumtuni OG why Oje or two gospel. Senior. Brother Samia OJ. I'll call Prempeh College. Brother Samia can say OJ na Buffalo. Melika in the building. Yes, or in a Buffalo. In the building. On no see OJ na Buffalo. Hey, Kumeleka in the body. Chayo, yeah, brother Samia Oka. My God is. My God is. My God is. My God is. Oh wow. One fan free so ma bet me Oh, oh, na Buffalo. Oh. Also o tie ne nwum dia obeka se bia. O nyanza ba. Na no wan ye kotwa ho mamu nkokọ se ye besi stadium ma nkokọ fu na we na me bo akire se ma mfo nkokọ ma me se nkokọ ye me krom yi de ade wo fie oye cause ma hu se kibi fo and no so da be ne ade o mo de eh chebi nye kibi chebi na kibi zu ye de abofo na na be ma ombe sesan no ma omo ye no atamoja no ma na no be kibi achim omo ye na akim Asante omoye na Ashanti so for maintain ye nye ni chebi na hu se de chebi for de amon ayi fo Wembley fo tough ni bia o mo saka o tough astro tough no kibi fo ajom de kama we de kokko de bi say akosi sen na no ye kotwa ho me pacho mo mama mesam mo mama just a minute na ye mpra we achi sisi na ye toas why na ye ti woni kan ngo fo se wan na osua Ernesto Poku bebe se o copy Ernesto Poku pa David Ernest am akra okay oya bofla manim ya Ernest de obi onimi bi Ernest no tonum de so Oware Junior I think say you know Oware Junior but the me voice na babontin but my beje ma de o say me ba onya ba bi nyina no the voice na babontin ntinye say dia wo copy David on na copy me ti me ba ye no ono di Kenya producer on the penifo se udi kan wo quarter na woni ebem on the me voice by but enam say me your original na me buy no e no why copy wo hefa oh say ne free bibi sabo ye kwa asole ne akoto nom ye kwa ye nyina na ne ye ko me Oware Junior ne Sopoku na me na fofo bi o sack ne fire until there's nowhere ne Sopoku una wusua na David on ne sua me ti na me buy ya asem wotien how David o ya kula o manim Itina wasa wano na there's obi to me obi voice edikan echi oba no ba bechi wade unya fan boys family na menya banti no ozo oba no nya ba bi ni so agene voice ya no onto na nyum tina bofla no tina bofla no e wasem no they want to redesign the Nkoko Stadium yam pa kwaku me sise me konkoko no mu bibi biara for the past 8 years ababa ko na ba bi hu bi ba ade ba ko na Nkoko team ho de no aka bom 8 years ayi aba mahamba o na naduo na Nkoko hu bi ba ko pa ya makuru de da ni obi o so wo bi no kan se ne mo mpani ko de mo brodo se brodo ho ya ke mputu o mo di gina Johnson so to mo we brodo nya mputu ma ni bi so na me ka bufo dia hwe ye ni bra bro na no me mpa flight o brodo nti ye du Nkoko se to brodo Nkoko brodo e bo hema ko ya jima se be ko to e obani mi se na sa fi lo media e po mo chawa ya chi bi kura wo ayi ba bi aya ka sa kese no park e fine tu ma ya chi ene akaju o mo twitwa na kese ha o ntie nya development yo kuma se wi apan nya mo ana mo wi apan oh nya ko fo na wi apan dan kwansre zu ho lo ko fa wo mo to ba mo na me hu se kebab apan kebab kuma so na ko hu bi kuma so kwa na hu bi o na be bebre ya wi ai zu ho zu na chi se nyina apan kwa na to o ede ahen for na ri asa apan de ko fo na mo wi apan asa kuma se bi wa apan kebab o say export apan kebab export kebab
asoma okay export ose omo ye oho no ma na omo akrakọ kwawu ne kwawu na kwafo na wi apan na kuma se na kwa wi apan zoo Kumasi zoo asa ho ne etu no pavement na wo ani ayi se overhead na kwafo na badwam no omo tutong omo mutu obe fa no se sabwa no obani wonya adaje ahwe na nimpen me ko na nimu e me bi da we ni so da se kura ko de boba to be minko gugu so you pon anim say pa na timire na utima ede oh but I think the Kwame can no correct so nkoko to be honest it's baby out to say it's a very popular town Ghana but yes nothing na so we feel na ba na zi bibia anyway apart from Brodo ready bibia ni ho dey say mo ya traffic light asa nkoko MP na ye regional minister on regional minister na fe dey bi na mo e bia ho dey fasi wanza so say ya tu no so konkon so na original minister na mpa mo tu na say mo ankasa bia mo mpa de pa David ana say yes wo ka say omo number ya adwuma wan say wo ka so wo adwuma no impressive e ye ko mo go say wan ye wadanfo no defense ECOWAS David mai na danfo pa no mo say o kana tira say na oni pa to so say pa say me dey be catch rampani for so when you nanfo be incompetent pa papa ina ko twa homam ayi udibai ko twa homam ai Kwame Siama ne ko twa homam ai oni abate na ko I thought I make a channel direct say fra abate bona mane on ko stadium ne mayen cause say ko United ne cry you struggle na and then most struggle pa and the most struggle is what check like my struggle there more am struggle no oh esa na hardly ko ko na hu putu hardly o ko mampo hu se ne ma sa mampo ana mampo dey say traffic light about ho se see the mampo dey about ho the traffic light AC junction so but that traffic light problem is say so ni nyina so red at the time any ampa any casti wonim ni na so red at the time ni na so red at the time tubo na omunyina na wejina na kwa unya ba so kwa kanokre nya kanokre traffic light nya so nim se mampo tade o nya say traffic light is so nim se mampo tade o say traffic light so nim tade mo nim mampo tade ekunu mu Dabi tadiem unim tadiem so na ha tadiem unim me kwa me ni ho okay nti no na eden anu ade opa ne pa no o do ma ni fie kwaku quick one me say video bi ankofo bi eko abo on kwa say video ododo awa ododo ano ma argument 70 bebre ono 70 bebre esi wachi o ana bi nkofo ma de chese me de me pese me kasa ba ko pe e de kire hwan ye kire e mabuna wo kurum o ya ka kire om dada na kan kasa mu e hon yo kan o monti ene ma wiega wie moga onuga ke ye go ba ni ba ke onuga no wie moga ti o onuga o capito femodin e jere kwaku ultra club kwaku enura na me pese me bekasa wo so kan krai asana me kanonti okay kasa me kan krai wotimi ka me kan krai kan won kan se me kan krai men kanon krai mu se kan krai ewe moga thank you ododo kai no do kwaku kan bi je mepe videos na emienu videos enyo na ye social media kwaku election e ba moko papa na tawo na tuni sana yonu sisi inoshi awada assemblyman or Jabra Fran nam na me no de meti okay dey so kai da bro ko be kafu da assemblyman allo president ke enna allo MP ke enna on kama ne de kra ke na post asa twaso okay o twaso uti kan kan one sentence for me phone anya ba connect we na wo nsakura me di unsa o do yere to so ma mi di o yere nyamia na me di mani to ya akoko fire ba ye betwa ho ne nko a ya ma case me to twa ho ne nko a ya case o do yiri ba ma mi di so cha kwaku masia ye no so 14-15 only can for every can let me to me can na but they make say ma obi say na frache enye mistake empra awa bato yi mu then na okokotra moto so na nambu ye no kono of course say it be at say opani na odi na nim na okopra ye no last time oba ho ye da ben they make go police ma fear me ti ase fa na no me ba no haya ama saman moto na anya police for moto no ado ama so edi sia me
san say omo ye bibi wo kwan no ho which of party office bi wo ho wa maso edi share bi adege awa gbere mu no na ko fama the fans eye pool pra wa busuafo wa pla wa pla umma adachi America for to aboni America for to aba omo te dem no to oni so mo to aba se se ya na so mo te aba omo te hot o to bi ko ko abo o ko mo so be ka franche wo to na we meli kwaku emagunu hwe yie mpanifo be use ye da bia because ya na ye ho ye den obi enu apa obi akodi na chia akofre dom akoffa kwakora nti mabunu na ye target no nti ye hwe ye ho yie e ma be se ko no ho mama o mu kia mu kwaku kia mu no mu gu na kwali ko speed obo breaker na ni bani na gogu o ma ye kwaku na ni je ni de wan so ma ye pa ku sia bi de wo mi go show ma de wo yo ma de akwa no obo break we se ni bani na ko say o ma ye owo na mo di all right na me kind research bi ne open here it's about 50% of ma draw na the one no we na owo standby here as a case teacher say anokra de 50% tie normal say Obama on now so we are all twinten say wo de kura de paton kra one yim no money am ta baka owo bi a onim say uni ho opani ye de ayi de example kra in case you die mpo there be some wo de wan family dem ko ba bi ya ja ba sama kameka wo so ya din o but normal ya de akoso okay asodi okay sama yi can answer me o ka kire no so na so ya din o run na bravo say na so e de say ma o so ya din sa o ka say sit oh there be say be te ho ase yi so be be te ho ase yi story by research no enemy ni why on run research me person me dey back in to form as I no say no no kwa pa e ma de what I say e ma de sisi anu ofa o make sure so ope ba ko to nchen to ye mistake anu we you ato nchen no akofa say oh one na mani da so na de sisi ami ti we me guess nyina omu nyina o back omu nyina o guess na ze nya ba kumpu o de me say me me masem me de masem de like mani je hu nti me guess a omu nyina o kan o won te say me na say masem de ye ya pon also say happy birthday to you me ode aba to the mayor man your first that kese ma electromat for or say payday achepa and gift pina na dem man for ne discount heavy pa na ekoso e Ghana's #1 multi-brand electronic retail outlet electromat nti bomodian na eborum na deals awodo ekoso nyina no fa ho agim bi mpacho betimi afra electromat was 055-275-5456 na oni edin kita ho and you person bet now winning pound the power to do so no bet power yes with just 25 pesos per crowd ultimate bet ultimate discount 1 million crown each nya not just when you are and our crown team patro Fawujin bi septi na sign up in seconds na wetimi win in seconds and no betpower.com.gh that's betpawa.com.gh now we discover our power today bet responsibly e patro shen so say undi 18 ya untimi embet be licensed and regulated by the Gaming Commission of Ghana. Say ohododo headaches been na muni ade na fe I said there Philip Regime be patro the can test. Say bana what tested positive for malaria pe immediately Monsanka Lumatrona. Your penny there and your Friday available our pharmacy shops are doing them. Do power friend Nisi Pharmacy 020-830-5676. Lumatrona a trusted anti-malaria for the family. Now welcome off a more day and a nay Airtel to go Edema War and say with me I enjoy free morning calls from 5 a.m. to 10 a.m. for 6 solid months. Auto new Airtel to go sim no one make a transaction with Airtel to go money. Now with me a day to say you know free Airtel to go money transfers for 6 whole months at their actually. What register that how just dial *110# no select the option 2 then you select free morning offer. Sabi also bet me a subscriber for only 2 cedis. Also I no pebia. Wash your consansa. Airtel to go money. Life is simple. Jaisu about clinic. Or say nay if you kuku dampan ye tintim. Etu ba edi kan ron ne ahwe na ehu ade how potin. Tie de dro kan pa. One time na ya sanaba. Ya wa blekuma. O level 6 to 6 down. Na upiem UK so a. Your Milton Keynes obefre
Now we book your appointment with Dr. Shadrack Kwabena Ntiakwa +44 744 071 0664 and one you enroll also ayeton Jasun WMP capsules and no ebwa ema wo yemu atimu ontimi nya onan no we yam gugu watimi agya onan said yes come pa prevent high blood pressure, high cholesterol levels, SS fat and gas near the na be mana akọ na your black man and black woman booster so wow immune system na weak no e hye man ho yeden atimi fight against every disease and infections bia come pa yendro no ndi efi 12 years kwa abusua utimi no bi pebia cha kwan na bo ache about tema committee 1 AA men's and animdia about so attack rade Kings Walk and our Repage Ventures so kanshi na fi ada heba shops no emu yes our phrase 0244 529 39 0244 529 398 and 020 826 3357 Jason Herbal Clinic, the home of natural herbal medicine. Sankratwe FDA for Aimushimu Ajatum se Emudao Todo. Nokia so the new Android phones aba. Your Nokia 7.2, Nokia 2.3, Nokia C1, C2, and other sleek Nokia Android smartphones. Now a budget correct by. I'm on more megapixels. It will trap pictures, videos near there. Clear quality, beautiful ones pa. And our Saka. Now long lasting batteries and so it's YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, any other apps no perfectly well. On Saka there when you be jump pa. Timomodia na if any phone shop BMO across the country. Na ejo de oko traffic light Georgia phones Mrs. Obin Obama Saka there correct pa. Nokia connecting people. Go TV say big things are great. Intimate set up for small things and they choose to Go TV. Say me I enjoy the best, football leagues on Super Sport. Men's like it. Mansanka on Go TV decoder full set for only 109 Ghana cedis. Obet me upgrade this to Go TV Max. Now when you're the best in sports, best in entertainment, best in football, BBA. We you feel na na pub baby akwa La Liga ni Serie A na de. Show wow Go TV so live or demo what I say. Obet me connect him. While bro use my Go TV app. Pay by the point and now say mobile money agent be or Go TV. Live it, love it. Say show Max and so alande e Ghana. Na emuye ya mo akwanya sonko se be ya wonso no ubetimi ahwe de ekoso wi asefa na nyina on any screen bia ope bia and they ultimi streaming ultimi download this series movies kids shows and afen so sports La Liga na fe EPL ne de kenka huina from Super Sport be training na Philly news ne ade nyina on any device anywhere you like. So welcome to a new way to watch online entertainment. Discover more and sign up today at showmax.com. Now be who dear call any dear eba in greetings encore Emma Madam Edna or a dance woman we efi Mr. John Adams of Connecticut a United States of America and our auto and cha imusham and there enumeri na ye twaso akọ yen animo no we and cha sronko ya eno so no ekọ efi Mrs. Baka Ninche or say or wish ne son ne babema Duke Kujo Baka a happy birthday today. So may God bless you, enjoy your birthday in a special way from Mr. and Mrs. Baka to you, Duke Kujo Baka. All right, so you're free and also no yemfa we so entwaso or say happy birthday do belated and call Emma Ekuya Afo of La Paz, wishing you God's blessings and prosperity from your brother Malcolm and also Nenkra Oto Edebae enono abusua de omu se ye betwa wotew na ye ba na de akanina ya kanina de agum de kama pa na ubia so etimi I enjoy bi